Assalomu alaykum, hurmatli Mishka Xabar YouTube kanalining qatorlovchilari, hurmatli mekendeshlar. Tutgan rozangizlar qabul bo'lsin. Biz qaydadanli aralash binolarni tartibini ulantamiz. Biz bilan javob olib turingizlar. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Honda Legend. Yılı 2002, объемы 3.5, avtomat, bası $4000, nomeri 0709 55 25 07. Toyota Altezza. Yılı 2002, объем avtomat, расход 8, $3400, номер 554 15 50 50. Mercedes-Benz 320. Yılı 98, объем 3.2, avtomat, расход 13, bası $3800, nomeri 0709 66 66 89. Salonu. Honda Servo, yılı 2002, объем avtomat, probeg orijinal, расход 810, bası $5700, nomeri 0703 55 99 55. Salonu. Honda Step Wagon RF1, yılı 99, объем, расход 89, bası $280 bin, nomeri 502 20 02 80. Salam. Boz qancha oladi? 250 ga berem bugun bersa. Срочно, ya? Срочно. 250 ga berem. Toyota Avensis, yılı 2000, объем 1.8, bası $280 bin, nomeri 0500 30 55 45. Nissan Tiida. Yılı 2008, объем 1.8, mexanika, расход 78, bası $6000, nomeri 0778 67 50 92. Salam. Bolish qancha oladi? 5,5. 5,5. Mazda Demio, yılı 2002, объемы 1.3, avtomat, расход 6.7, bası $175 bin, nomeri 0709 24 46 29. Mishka Xabar. Salam. Bolish qancha oladi? 165 da. 165, ha? Vложение yo'qmi? Vложение biraz bor. Biraz bor, ha? Nissan Primera, yılı 2001, объем, bası $3000. Variator, nomeri 0705 50 51 56. Salonu. Salam. Bolish qancha oladi? 2.8. Lexus ES 350,
Жылы 2007, объем 3.5, автомат, басы $9,5 мың. Номері жақсы көрмей қалып тұр. Жоқ ішкі саланы. Мультируль, монитор, қара кожаный салон. Номері 0779 00 20 09. Şu номерлерге çalып байланышыңыздар болады. Honda Accord Tornado, жылы 98, 2 объем, басы $3,900, номері 0509 05 55 99. Ішкі салоны. Honda Accord, жылы 2008, объем 2.4, автомат, басы $8,300, номері 553 91 95 96. Бұл жағына монитор бар, мультируль, қара кожаный салон. Салонның машина кімдікі екен? Қанша болады болушы? Болушу $8,000. $8,000. Honda Stream, жылы 2001, объем 1.7 автомат, расход 7.8, номері 0708 03 00 13. Басы $4,000 жазылып тұр. Аз есінен сұраймыз. Ішкі салоны. Болуш қанша болады? Болуш $3,800. Nissan Almera, жылы 2000, объемы 1.4, пробеги 205 мың, коробкасы механика, расход 6.7, басы $160 мың сом, номері 0703 47 78 88. Chevrolet Lacetti, жылы 2007, объемы 1.4, механика, расход 6.7, пробеги 181 мың, басы $270 мың сом, номері 0709 99 53 17. Mercedes Vito, жылы 98, объем 2.9, механика, расход 7.8, басы $5,200, номері 0708 41 99 33. Ты на что пишешь? Болуш қанша болады? 4-8. 4.8. Вложение бар ма? Вложениелер жоқ. Майда чида. Mercedes-Benz 810, жылы 98, объем 2.4, автомат, расход 910, пробеги 260 мың, басы $4,900, номері 0500 55 10 60. Mercedes-Benz 5500, Kaban, жылы 96, 5 объем газ бензин, коробкасы автомат, басы $6,800, номері 0707 12 74 18. Жағында қара кожаный салон, жағында монитор бар, ішкі салон жақсы. Audi A6 Universal, правый руль, жылы 98, объем 1.8 турбо, коробкасы автомат, расход 10, басы $200 мың сом, номері 0706 25 85 88.
Honda CR-V, yılı 97, ek объем, avtomat, расход 8, başı $4200, nömeri 0771 82 80 76. Toyota Camry 30, yılı 2003-2004, probegi 390 bin, коробкасы mexanika, расход 910, bası $5300, nömeri 0702 55 88 00. Daihatsu Huare, yılı 2008, bir объем, probegi 152 bin, bası $3800, nömeri 0700 45 04 96. İstersen Pagora'da 6 çıktı. Pagora'da 6. Ulaşını yok bu?